Biz de indi uyladık da sizge Rövüşler Yumur Tiyatrının artistlerinin gaile albümlerini açıp vermekçi olamız. Hürmet dostlar, siz iktibar ile ekrana korarsınız. Hem de kimler miken bu tanıp kara kızar yarime. Hem de şahsiye bir video sırlı bula. Şuşun karanlıkta hareketlendirip gaile albümünü açıp jiberi gerek ettik. Cemaat, ilk birinci biti özümüzün gaile albümünün Uzi kızga şagan, uzi yigitga şagan şuşunday sap sarı, qalın, irilli, motor gına, şiber gına balaqay mene bu kim miken? Kim bo'lgan mümkün? Kim? Men tugul endi ketindi, men bunday ham siz bo'la olmaymitingiz, sizga kerak. Ravshan albatta, Ravshan Siddiqov, jamaat Ravshan Siddiqov, sap sarı chashli, mildirama ko'zlari bilan qarab o'tirib, umr bo'yi xotin qiz rolini bizda shug'ulgina o'ynay. Shunday bitti, ketamiz o'g'il. Mana bu kim? Men tugul. Farid albatta, ko'zlikli, gitara bilan, muzikant ham botanik. Tug'anda o'g'ini botanik bo'lib turgan. Mana endi so'zimiz yo'q. Mana bu kim? Masa sırası bilasiz. Kim? Albatta Abri. Ömür boyu komanda bu itirge yaratgan. Nağılı mana shunday tushlab yurmisini deb tura turgan Abriimiz. Razvi normalniy balakay bola bunday bo'lala. Mana normalniy bola nima bo'larga tegish? Tati kulmaklarin kiygan, o'yinchiqlarin tutgan, boshuna ishlimlarin kiyib indi, bala chaqtani rohatlantirib, kosmonavt bo'lam zo'r o'sgandan so'ng deb o'ylanib o'tira. Durak artist bo'lib qana ketgan. Hurmatli do'stlar, turmush tagari yillar o'ta, yil bilan joylab bizning gavda tuzilishi formalasha boshlaydi. Meni endi e'tibor bilan qarasangiz, gavda bilan quloq qamburon birgalashib formalashqana deb aytsak da bo'lar. İki quloq da zo'rg'ina bir tapash shekilli burun. Oh! Bu bizning Faridimiz. No Faridning quloqlarini ishlatib, mana bosh tubasidan sho boshlagan. Zarazo. İşte beni inoplan ekan qashab. No sayga kaparganlar, yangi yil bayrami qo'ya borasan. Qo'yan. Bu. Birinchi fotoda Ravshan bu. Anisi shashin bo'yagan, sen qiz bo'lar etish tugay, sen mujik bo'lar etish. Shashin bo'yab qo'yib, shortiklar kiyetganlar, kalgotlar kiyetganlar, mujiklar kulmaga kiyganlar, so'ngda azgina yigit Ravshanga qara boshlagan. No Ravshandan ishlamay, qara qizlar jamaat. Kirgani chiqarali, kiriga. Ko'rasizmi? Ravshanning qiriyinda endi menga bizning yoshligimizda uyalib qolgan robot soat tura. Elektrik yesli bog'chalarda shunday robot soatlar turadi. Qaysi yesli bog'chada bunday robot soat bor? Bu mana bunday bog'cha. Qaysi bog'chada endi bunday robot soat yo'q? Bu atstallay saydik. Shunday moda ketganini xotirlasangiz. Moda degandan barida zamonasida shunday atilarni bizning boshimizni ortga yag'an qiribirg'italar edi. Bosh tubida shuni qadar jun qoldiralar edi. Sizdan nechik deb atalgandir? Nechik deb atalaydi? Nechik? Kimdadir kirka, kimdadir endi kaja, bu bizda kaja takasi. Shunday atalar. Jamoat bu bizning Abriim, bu endi balakaydan beri o'zining boshi bilan, o'zining chechlari bilan eksperimentlar yasarga o'rgangan. Onam bunday qiladi, onam mana bunday fotosi bor hali. Qarangizlar, babax. Вот. Вызрыв на вермишельной фабрике шушында bo'ladi. Шуңа күрә, теләсәнәсә белән башы югандан соң, экспериментлар ясагандан соң аның шеше кыйла башлады менә монда. Шуңа күрә кыйлып та бетерә бер вакыт. Китте алга таба. Җәмәгать бар иде заманасында шушындый колготкалар. Колготканы алалар 1 елга берне. Bir атнадан соң аны тиз баш тишелеп чыга. Аңа әнкәйләр инде безгә шалт иттереп ямау салып бирәләр. Bir атнадан тагын бер ямау, һәм ел ахырында шайбаны куеп, әйбәтләп тиз башына төбәп кашака белән сук, шайба килеп бәрәсен тиз башына берәсе дә булмый. Потому что менә кадәрле ямау анда. Яшәсен мировой СССР колготкалары. Кул чапсагыз да була. Һәм замана бар иде шушындыйрак инде безнең тагын бер мода. Кемнең өендә кыйммәтле әйбер бар, шуның яшәсенә бастырып фотога төшерәләр. Безнең өйдә инде иң кыйммәтле әйбер ул рекорд дигән телевизор иде. Хәтерлисездер, олар безнең яңа вакытта төшкән, бара торган әйберләрдә бар, канал пешерә торган, ул сынып чыга бер вакыт. Әлдә хәтеримәлән пластик үсси белән карга борыны белән шотыр китереп барганнарын хәтерләсәгез. Да. Җәмәгать, кемдер инде
телевизор янышасында фотоға түшкен кімдер телевизорны ғына. Потому что ол светной. Фунай телевизоры, һәм инде әлбәттә Фунай видео магнитофоны. Бу әбриләрнеке авылларында берәү генә булган. Берәү генә. Киттек. Китте бер ара мода шушындай. Сиреттан алып киләләр маймыл. 100 сум акчам бар икән, маймыл белән карточка ачасың. Шулай бит. Маймыл инде садиктан кайтып киткәндә бер 70-75 меңне кесәсенә тага. Нормаль кыйммәтле маймыллар. Кемдер инде акчасы булган кеше маймыл белән чә. Акчасы булмаган кеше менә булай карточка ача. Вах! Киендергән дәү бер кәбестә шикелле. Хәтерлисезме? Кунак калып баралар шулай иттереп. İşten kiyindireler. Astan kiyindireler. Bu fotonun ismi mındayra. Ani min ciberdim indi. İşikti bana bastırıp koyarlar. Ani karşılıkka barası kile. Yok. Seni şişindirge vakit yok. Ciber şunda gara görünmüyor. Şulay bey. Konakka beraber şuşlayttırıp yılmayıp. Konakka barganda soң biz bilemanday. Hop! Fotonun ismi Найди елку деп атала. Yolkana da көргәнсездер, әбрейімді тапқансыздар, шулай бей. Кетті мода шошындайрақ. Бұ нәрсе? Әлбәттә мороженый тоңдырма. Кімдір енді конус деп ертәдірей, кімдір рожок деп. Рожок бола мұнамандай, һәм рожок бола мұнамандай. Опа! Әйді план бер, шықсақна ғана сақтарып тұрасы. Мұна қазір ненде шибер, шошында қарап тұрындар оқшат. Мектеп киерге киімінде болмаған. Бигерек инде мискин бала шаға шықылы отырасы. Менен инди боларға тиеш бала шаға. Опа! Балатынай пиджактан. Күз қарашы мінамандай. Мен сіздің барығызды да көрем. Құлақлар мінамандай. Мен сіздің барығызды да ешеттім. Айдар Аль Капоне деп айтсан да бұла. Мына шулайыра. Әменде алдағы тағы бір күшінгенше фотографияға деп жазып келіп яратқан бір фильміміздің фрагмент көрсетіп алайық әлі өзіңізге, ярай ма? Жрать охота. Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Киноны танығансыздар. Яратқан кинофильміміздің «Джентльмен удачи». Bu артисінде халық тілінде білеміз барымызда Василий Алибабаевич деп. Оның шын исімі Ратнер Muratov. Bu fotonu isingizde qoldırığız. Hem sizge mən aldığı foto. Hoppa. Anladınız? Қолшаба vasıtasına kayıp gittik. Olga tağın. İkincisinden. Davay gittik. Mene bulay. Hop. Mında da qapqara artist. Hem saqlamızın türünde de qapqara artistimiz. Haydi çorni bak hadi. Hem indi alqışlar bilen Feritimizni chaqirayıq hali. Ferit çık hali, пожалуйста. Çık hali. Qol çabıyıq hali şoşu çibar yigitimiz Feritimizge. Ferit. Birgine fotoğrafiya ko'rsatasim kile, yaraymi? Qo'y hali, пожалуйста. Yigitlar qo'yingiz hali. Hem birgine so'rov. Qayda ketdi sening moylaring? Qayda ketdi sening jiliklerin ham itlerin? Mında da 43 kilogram. Ayda yara. Kulma Feritdan. Keligizlar bunlar. Mana yoshlarga bizga ko'p mag'ana tirishsak da, ko'p mag'ana tilasak da biz baribir keraklanib qayta olmayapmiz. Lekin biz ana esga tushira olamiz. Olg'aya borgan sayin sog'indira tog'inda ko'ngillarim qabat qayta o'smir shog'ima. Şağında biri bizde yerkelenip üsmedi. Kolumuzdan çalgı kürek şıvırtılar düşmedi. İsterimde bala şapını Bakşa basır yödettik Ambar artlarına koşup Demekiler girettik Көрсетейді телевизор Қоплы қаралығына Қияллана да олымады Машиналы болырға Түгілейді мақтаны Біз бірді тек ядымадық
bulsaydı uşağını Яңадан бір қайтарып Түгелейді мақтанып Біз бірде тек ятмадық Bulsaydı uşağını Яңадан бір қайтарып Yarashaydı kızlarını Bu yürek yanılar Olmadı yakın direde Biz bulmağan avullar Eytesini eyte bildik Bir de korkup durmadık Kıynalgan şaklarda bulduk Özümüzde kıynadık İste mektepke deyip gittik Balınlarga koşular Şu balınlara xatlanıp Uşak yağıp yatular Var idile oyunlarının Ellerinde türleri Jir bölüşmeke qadaşlar Lapka şürek eyleri Tügeleydi maqtanıp Biz birde tik yatmadık Bulsaydı uşağını Yaڭadan bir qaytarıp Tügeleydi maqtanıp Biz birde tik yatmadık Bulsaydı uşağını Yaڭadan bir qaytarıp Barımızda tigiz idik Boyluk bilen üsmedik Көңелләрдә матурлык Булган икән җитәрле Шуңа күрә бу тормышта Югалмадык әле дә Үсмер чагым рәхмәт сиңа Үстерә белгәнеңә Түгеләйді мақтанып Biz birde tik yatmadık Bulsaydı uşağını Yaڭadan bir qaytarıp Tügeleydi maqtanıp Biz birde tik yatmadık Bulsaydı uşağını Yaڭadan bir qaytarıp Bulsaydı uşağını Yaڭadan bir